Ja snimam svoj kanal tak da stalno snimam. Dobrodošli, sad ćete nešto vidjeti. Što drugo. Oh my god. Znači vidjet ćete moj cvijet kako zapravo izgleda. Znači on. Evo vidite kak je narasao, ja sam ga zaljevao. To sve. Znači vidite ima vidite koliko sam ga zaljevao. Vidite mokar. Vidite. Znači sam je mokar. Znači nemam ništa. Znači evo ja ću vam staviti. Vidite. Znači to je bilo to, ljudi, što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!